kuwena kodwa yabona mfethu uTikTok beningafundanga ngodubula ngiyofunda nisemathuneni nithwele inhlabathi nesifuba emakini abazali benu behlele emakhandleleni singajwayelanga kabi la mfethu awukhulumele mina ngifakile la kuThamara 1.5 ngaphinda kuphela imali sengifake mhlawumbe kako 4 point something yabo angikhalele leyo mali mina ngaze ngize la kunina ngizobanga umsindo ngizokhuluma ngizomemeza mfethu bengafakela uThamara isiqu sakhe ngifakela ukusupporta inkulumo hayi umuntu bengifakele inkulumo besupporta inkulumo nina benzohayideka kusho ukuthi ngizotshela thina usinyoni kusho ukuthi nina nomnyeza nalabafethu enikhalela imali uThamara kanika imali benzosihayijeka benzosikhuthuza kuyindoda mfethu awuzokhuthuza mina nje ngiyindoda ngimile ngokwamzimela sibone siyenza njani onenkinga futhi weMax ngoba wefethu uyathuka inhlamba awungithuke mnganami ngiyacela thuka mina manje njengoba ngikhuluma ungithuke sibone ngiyacela sala usijwayelana kabi hayi sizani ilimi uTikTok phela i-app mfethu i-digital thina sabantu sibonana kanje abantu phela thina phela thuka mina Max futhi bucela ngikunike inbox ukunika inbox mina mfethu lapho ungibone ukuthi ngubani ngikutshele ukuthi ngiphi usho nawe futhi ngiyafika bangifake ngizofakela ipetrol manana yabo sala usijwayela masibe mina imali thina sifa yoba khona uMax ufake emalini umyeza ufake emalini bazokhulumela ukuthi akekho umuntu owacela idefender bona bagibele ingane bakotela ingane bazofuna ukuthi enganeni abazweni ingane yabo bezofuna imali thina sisupporta support umnyeza support uMax support uThamara support inkulumo finish malume uyathukwa la zothuka ngalezi zinja lezi ezophindwa zibe abafazi la ebagqolo laba mfethu abana yena lapha esigodlweni mina mfethu onenkinga thuka mina alo thuka omalume lo thuka abantu abazobengenzini thukani mina okay club mfethu sijwayela amasinda okay club no TikTok uyanhlula mfethu usidakelwa la kumane club hey wemadoda inkinga ke le yazi inkinga ngangempela ke le ya